ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, нашри навбатии барномаи тиловатии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо ёр Муҳаммад Самадов. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат бо кадрҳое ки дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот, суд, прокуратура, қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва дигар сохторҳои давлатӣ ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъин гардиданд мулоқот намуданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. 25 ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат бо кадрҳое ки дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот, суд, прокуратура, қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва дигар сохторҳои давлатӣ ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъин гардиданд мулоқот намуданд. бо фармонҳои президенти мамлакат раисони суди ноҳияҳои Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, шаҳри Тус ва шаҳри Леваканти вилояти Хатлон, раисони суди шаҳрҳои Хуҷанд, Истарафшанд, Конибодом, Гулистон, ноҳияҳои Ашт, Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд, раиси суди ноҳияи Лахш ва судяҳои як қатор шаҳру ноҳияҳои мамлакат бинобар ба анҷом расидани муҳлати ваколати дар вазифаи судя будан аз вазифа озод гардида, бо натиҷагирӣ аз фаъолияти хизматӣ ва таъмини адолати судӣ ба вазифаҳои масъултар таъин гардиданд. дар мақомоти прокуратура низ тағйироти кадрӣ сурат гирифта. Прокуророни ноҳияҳои Рошқала ва Ванҷи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, прокуророни шаҳрҳои Кӯлоб, Норак ва ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон, прокуророни шаҳрҳои Исфара, Конибодон, Гулистон, Истиқлол, ноҳияҳои Зафаробод, Мастчоҳ, шаҳристони вилояти Суғд, прокурори ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе аз ҳисоби кадрҳои ҷавону соҳибтаҷриба ва дорои маҳорати роҳбарӣ таъин гардиданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳимзода Парвиз Абдураҳим, сардори хадамоти давлатии меъморӣ ва сохтмони Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Абдурасулзода Шаҳрёр Абдурасул, сардори хадамоти иҷозатномадиҳии фаъолияти шаҳрсозии Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Ашурзода Бахтиёр Саидқул, сардори раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии лоиҳаҳои сохтмони Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Нуруллозода Сафарбек Нурулло, директори маркази татбиқи лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгарди Шоҳонзиғар, Амирзода Дилафрӯз Субҳон, директори муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, Маҳмудӣ Ҳамза Наврӯз, директори муассисаи давлатии телевизиони Кӯдакону Наврасон, Баҳористон, Бахтовари Сайфулло, директори муассисаи давлатии телевизиони мусиқии Тоҷикистон, Шаҳнавоз таъин гардиданд. зимни мулоқот асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат аз авзои минтақа ва ҷаҳон, таъмини волояти қонун, пешгирии ҳама гуна қонуншиканӣ, таъмини адолати судӣ, баррасии шаффофу одилонаи парвандаҳо, мубориза бар зидди хариду фурӯши замин ва қонуншиканиҳо дар ин самт, таҳким ва ҳифзи сарҳади давлатӣ, мубориза бар зидди терроризму ифротгароӣ, пешгирии қочоқи маводи мухаддир, силоҳ ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ ёдовар шуда. таъкид намуданд ки кадрҳои ҷавону болаёқат бо назардошти таҳдиду хатар ва ҷиноятҳои замони муосир пайваста омӯзанд ва бо истифода аз технологияи муосир сатҳи донишҳои тахассусии худро баланд бардоранд. дар мулоқот ҳамчунин ба роҳбарону масъулини сохторҳои мазкур оид ба бозомӯзии кадрҳо, интихобу ҷобаҷогузорӣ ва тарбияи кадрҳои ҷавон аз ҳисоби занону бонувон ва ҷавононе ки донишҳои мукаммали замонавӣ дошта ду ва ё зиёда забонҳои хориҷиро медонад, дастуру супоришҳои мушаххас доданд. поквиҷдонона, содиқона ва бо масъулияти баланд манфиатҳои миллату давлатро аз ҳама манфиатҳои дигар боло гузошта, бо дасту дили пок ба нафъи давлату миллат хизмат намоед, иброз доштанд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар анҷоми мулоқот. бинандаҳои азиз, акнун таваҷҷӯҳ намоед ба фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъин ва озод намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шукурзод Назрулло Тағойбобо аз вазифаи муовини раиси суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе озод гардида, раиси суди ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон таъин карда шавад. Муҳаммадзода Ҳомидҷон Бобоҷон аз вазифаи судяи суди ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд озод гардида, раиси суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд таъин карда шавад.
муродализода суҳроб аз вазифаи муовини якуми раиси суди шаҳри истаравшани вилояти суғд озод гардида, раиси суди шаҳри истаравшани вилояти суғд таъин карда шавад. абдуғафори анварҷон аз вазифаи судяи суди вилояти суғд озод гардида, раиси суди шаҳри конибодоми вилояти суғд таъин карда шавад. азиматзода хуршед аз вазифаи судяи суди шаҳри душанбе озод гардида, раиси суди ноҳияи ашти вилояти суғд таъин карда шавад. абдуллозода фарҳод нусратулло раиси суди шаҳри гулистони вилояти суғд таъин карда шавад. маъруфзода некрӯз нарзулло аз вазифаи судяи суди шаҳри хуҷанди вилояти суғд озод гардида, раиси суди ноҳияи айнии вилояти суғд таъин карда шавад. ғайбуллозода фирӯза мирзовалӣ аз вазифаи судяи суди ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти суғд озод гардида, раиси суди ноҳияи деваштичи вилояти суғд таъин карда шавад. юсуфзода қудратулло файзулло аз вазифаи судяи суди шаҳри леваканти вилояти хатлон озод гардида, раиси суди ноҳияи лахш таъин карда шавад. сафарзода файзиддин давлат аз вазифаи судяи суди ноҳияи шаҳри туси вилояти хатлон озод гардида, муовини раиси суди шаҳри хуҷанди вилояти суғд таъин карда шавад. мусобекзода тоир мусобек аз вазифаи судяи суди шаҳри душанбе озод гардида, муовини раиси суди шаҳри конибодоми вилояти суғд таъин карда шавад. асламзода гулрухсор абдурасул аз вазифаи судяи суди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе озод гардида, муовини раиси суди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе таъин карда шавад. амирзода тахмина раҳмоналӣ аз вазифаи судяи суди ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе озод гардида, муовини якуми раиси суди ноҳияи синои шаҳри душанбе таъин карда шавад. холдорзода хусрав зайниддин аз вазифаи судяи суди шаҳри бохтари вилояти хатлон озод гардида, судяи суди вилояти хатлон таъин карда шавад. гадозода баҳром ҳайталаӣ аз вазифаи судяи суди ноҳияи балҷувони вилояти хатлон озод гардида, судяи суди вилояти хатлон таъин карда шавад. нусратуллои асадулло аз вазифаи судяи суди шаҳри душанбе озод гардида, судяи суди вилояти хатлон таъин карда шавад. назарзода аҳлиддин саид аз вазифаи судяи суди ноҳияи вахши вилояти хатлон озод гардида, судяи суди вилояти хатлон таъин карда шавад. иброҳимзода дурандеш бегмурод аз вазифаи судяи суди шаҳри бохтари вилояти хатлон озод гардида, судяи суди ноҳияи вахши вилояти хатлон таъин карда шавад. аҳмадзода фирӯза аз вазифаи судяи суди вилояти суғд озод гардида, судяи суди вилояти суғд таъин карда шавад. мирасилзода абрунисо абдумаҷид аз вазифаи судяи суди шаҳри хуҷанди вилояти суғд озод гардида, судяи суди вилояти суғд таъин карда шавад. бобоҷонзода бахтиёр аз вазифаи судяи суди ҳарбии гарнизони хуҷанд озод гардида, судяи суди ҳарбии гарнизони хуҷанд таъин карда шавад. насруллозода сайёда аз вазифаи судяи суди ноҳияи варзоб озод гардида, судяи суди шаҳри душанбе таъин карда шавад. одиназода мирзо ҷалил аз вазифаи муовини якуми раиси суди ноҳияи синои шаҳри душанбе озод гардида, судяи суди ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе таъин карда шавад. мирзозода ғиёсиддин низом аз вазифаи судяи суди вилояти хатлон озод гардида, судяи суди ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе таъин карда шавад. тилозода манучеҳр баҳодурӣ аз вазифаи судяи суди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе озод гардида, судяи суди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе таъин карда шавад. манзаршо ашурбеки имомёрбек аз вазифаи судяи суди ҳарбии гарнизони хоруғ озод гардида, судяи суди шаҳри ҳисор таъин карда шавад. зарифзода гулбаҳор азимӣ аз вазифаи судяи суди ноҳияи ёвони вилояти хатлон озод гардида, судяи суди ноҳияи варзоб таъин карда шавад. ҷаъфарзода латофат қаландар ба вазифаи раиси суди ноҳияи дӯстии вилояти хатлон, ашурзода алишер судяи суди ноҳияи балҷувони вилояти хатлон, раҳимзода абдусалим судяи суди ноҳияи кӯҳистони мастчоҳи вилояти суғд, саид гулрухсор нуриддин судяи суди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе таъин карда шаванд. қувватзода фотеҳ ҷумъа бо сабаби ба кори дигар гузаштан
از وظیفه سودیه سودی ناحیه تاجیک‌آباد آزاد کرده شود. رحیمزاده ظفر سفرعلی از وظیفه سودیه سودی ناحیه فرخاری ولایت ختلان، طاهرزاده غمچگل طاهرجان از وظیفه سودیه سودی شهر وحدت بنابر به آخر رسیدن مهلت وکالت سودیه آزاد کرده شوند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 25 نوامبر سال 2021. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تعیین و آزاد نمودن سودیه ها مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. قاسمزاده سلیمان اوی محمد بنابر به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس اقتصادی ولایت سوخت آزاد کرده شود. امینزاده سعیده بانو رستم از وظیفه سودیه سودی اقتصادی ولایت سوخت آزاد گردیده سودیه سودی اقتصادی شهر دوشنبه تعیین کرده شود. ناصری جمشید از وظیفه سودیه سودی اقتصادی ولایت سوخت آزاد گردیده سودیه سودی اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین کرده شود. عبداللهزاده فرهاد نصرتالله بنابر به کار دیگر گذاشتن از وظیفه سودیه سودی اقتصادی ولایت سوخت آزاد کرده شود. دولتزاده طالب شریف از وظیفه سودیه سودی اقتصادی ولایت ختلان آزاد گردیده سودیه سودی اقتصادی ولایت سوخت تعیین کرده شود. سعداللهزاده سعیدا طلبک از وظیفه سودیه سودی اقتصادی شهر دوشنبه آزاد گردیده سودیه سودی اقتصادی ولایت ختلان تعیین کرده شود. سعید گلرخسار نوریدین با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه سودیه سودی اقتصادی شهر دوشنبه آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 25 نوامبر سال 2021. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره معاون فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان عاید به رزویدکا تعیین نمودن خوشوقت. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. خوشوقت کشورشاه سلطان معاون فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 25 نوامبر سال 2021. بینندگان گرامی برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان ادامه می‌دهیم. در شهر دوشنبه تحت عنوان حالت کنونی پیریخ‌ها، یخبندی‌ها و کریسوفرا در روند تغییریابی اقلیم کنفرانس بین المللی علمی عملی برگزار گردید. همایش مذکور در دایره عملی سازی تدبیرهای مهمی وابسته به تغییریابی اقلیم است که در آن عالمان و متخصصان داخل و خارج کشور اشتراک نمودند. گزارش محمد علی سفر در خصوص. در کنفرانس مذکور دایر به نتیجه‌های علمی ساحه پیریخشناسی در موضوعهای مهمترین علم معاصر، اداره‌کنی ذخیره‌های آب، تغییریابی اقلیم، گرمشوی گلوبالی و تاثیر آن بر پیریخ‌ها با شرکت عالمان داخل خارج کشور مبادله افکار صورت گرفت. اشتراکچیان همایش مذکور وابسته به مهمترین مسائل‌ها از جمله وضعیت پیریخ‌ها در شرایط گرمشوی گلوبالی، تهیه راه‌های اساسی همکاری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای نائل شدن به آموزش نو اینوواسیونی پیریخ‌ها، تشکیل پلتفرم علمی مبادله اخبارات علمی درباره وضعیت پیریخ‌ها و کار کرده بر آمدن تدبیرهای کاهش دادن خوف جریان‌های هیدرولوژی که با خروج کولهای پیریخ علاقه‌مندند اظهار اندیشه کردند. در کنفرانس وضع حاضره کریوسفر پیریخ‌ها، قبط برف و ذخیره‌های آب، تاثیر تغییریابی اقلیم بر پیریخ‌ها و قبط برف، اصول‌های نوآورانه و معاصر آموزش کریوسفر پیریخ‌ها و قبط برف و آفت‌های طبیعی مربوط به پیریخ‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. در چاره‌بینی مذکور بیش از 10 دولت جهان کارشناسان ساحه‌های گلیسیولوژی، کلیماتولوژی، مترولوژی، اکولوژی اشتراک کرده سخنرانی نمودند و اینچنین به واسطه تحقیقات‌هایی که در دایره 3 سال فعالیت مرکز گذرانده شدند به طور خب مشخص معروضه گردیدند. طور ما می‌دانیم تشبث‌های پیشوای معظم ملت بهر حفظ ذخیره‌های آبی در روند تغییریابی اقلیم، تامین آب نوشاکی و اینچنین استفاده ذخیره‌های آبی در تمام کره ارض است و این تشبث‌ها که خب زمینه‌های اساسی علمی و بنیادی دارند از جانب جامعه جهانی پذیرفته شدند. همانطوری که معلوم است جمهوری تاجیکستان با حیث کشور تشبثکار در حل مشکلات مربوط به آب و تغییریابی اقلیم در عملی نمودن تدبیرهای مهم و سریع فعالانه سهم می‌گذارد. از جمله پیشنهاد نوبتی جمهوری تاجیکستان عاید به اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین‌المللی
بین‌المللی حفظ پیریاخ‌ها و تعیین سنه مشخص روز جهانی حفظ پیریاخ‌ها ادامه تشبس‌های کشور ما در حل مشکلات وابسته به آب و تغییرات اقلیم در سطح بین‌المللی است. در شهر نویای ولایت ختلان به بنیاد سردخانه‌های مجهز با تکنولوژی معاصر و زمانوی توجه ظاهر می‌گردد که این عامل مهم در نگهداری میوه و سبزیجات به حساب می‌رود. در شهر بختر و ناحیه کوشانیان بیش از 10 سردخانه حاضر زمان فعالیت می‌کنند. گزارش عبدالرزاق عزیز از ولایت ختلان. ساختمان سردخانه‌ها و نگهداری محصولات کشاورزی در شرایط مناسب از دستور و هدایت‌های در پیام ارائه نموده سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منشأ می‌گیرد. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان با دستور مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت با نظرداشت ذخیره و نگهداشت میوه و سبزیجات تر و تازه صاحبکاران وطنی سردخانه‌ها بنیاد نمودند. در شهر بختر 4 سردخانه حجماً بزرگ فعالیت می‌کنند که در آنها خود صاحبکاران و هم دهقانان می‌توانند که مواد غذایی را در شرایط مناسب نگهداری کنند. ما زیاده حاضر از 1000 تن جا داریم که قبول کنیم محصولات کشاورزی رو. سال گذشته 1500 تن محصولات کشاورزی قبول کرده بودیم. سالهای پیشین از نبودن سردخانه‌ها سبزیجات نیاز اول قسماً تلف می‌یافت و ضرورت واردات به میان می‌آمد. در زمینه دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت رئیسان شهر و ولایت‌ها تصمیم گرفتند که سردخانه‌های حاضر زمان بنیاد کرده برای گنجایش از 200 تا 1000 تن محصولات به استفاده سپارند. در حدود بازار ما همین خیلی 5 تا سردخانه‌ای که گنجایشش 72 کوادرات است برای محصولات خودجگی قشلاق مثال انگور، میوگی، سبزی، لیمون دیگه چیزا را تیار کرده ایم. در جماعت شهرک بختریان ناحیه کوشانیان نیز با نظرداشت نگهداری محصولات تر و تازه در نزد جمعیت دارای مسئولیت محدود اگرو صنعت سردخانه موثر بنیاد کردند که در یک نوبت شرایط نگهداشت 500 تن سبزیجات را دارد. در قسمتی از این سردخانه ها الکه سیب، انگور نگهداری شده اکنون برای ذخیره سبزی آمادگی میگیرند. در سردخانه های ناحیه کوشانیان تمام نمود مواد آذوقه از جمله کنسرو میوه و سبزیجات، آبهای تشنه شکن، 1500 تن میوه و روغن مسکن نیز نگهداری کرده می شود. بیننده های عزیز، شما را با خبر و گزارش های تازه در نشر همین وعده برنامه های اخبار شما امروز آشنا می سازیم. سلامت باشید تا بازدید.